Sto grama kukuruznog brašna, 150 ml, to jest 1,5 decilitara vode, zakuhajte. Ostavite da tako stoji do upotrebe nešto malo kasnije. 500 grama glatkog pšeničnog brašna. Od 500 grama brašna odvojite 100 grama i dodajte u posudu. 12 grama šećera. Sada možete koristiti pola svježeg kvasca, to je sve ukupno oko 20 grama svježeg kvasca, ili paketić standardnog suhog, to jest ukupno 7 grama suhog kvasca, svejedno je. 200 ml, to jest 2 decilitra mlake vode. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi. U preostalih 400 grama brašna dodajte 14 grama soli. 100 ml, to jest 1 decilitar suncokretovog ulja, i molim vas nemojte smanjiti količinu ulja. Dodajte polovicu brašna i dobro miješajte nekoliko minuta. Sada dodajte preostalo brašno i podignite, to jest odvojite tijesto od posude, evo kako pokazujem. Provjere radi, da bi bili sigurni, evo trebali bi dobiti nešto više od 1 kg tijesta. Ostavite da se tijesto diže narednih sat vremena. Promijesite par minuta i podijelite na 10 jednakih dijelova. Premažite mješavinom jedne velike žlice ulja i 2 velike žlice mlake vode. Ostavite da se dižu oko 15 do 20 minuta, taman da se ugrije pećnica na 220 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima. Tvrdi sir, ne previše. Peći u sredini pećnice 18 do 20 minuta, to jest ovisno koliko su grijači jaki. Vi najbolje poznajete svoju pećnicu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojne recepte od izanog tijesta koje bi volio da probate.